Andrew Harrison, id-direttur tal-kumpanija inkarigata mill-assessjar tal-konkrit f'Mater Dei, qatt ma ra struttura mibnija bħall-isptar Malti. Tant li x-xogħol ta' tiswija li se jkun mifrux ma' diversi partijiet tal-isptar u stmat li se jiswa 35 miljun euro. Flimkien mal-Ministru Konrad Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Chris Fern, Andrew Harrison indirizza lil mezzi tax-xandir fl-isptar stess. Dan wara li f'Settembru 2014 il-Gvern Malti talab lill-kumpanija Arab biex twettaq assessjar dwar kemm huwa b'saħħtu l-konkrit fil-binja tal-emerġenza. Peress li dak iż-żmien instab li fuq l-emerġenza ma setgħux jinbnew sulari oħra. Ix-xogħlijiet fl-emerġenza biss se jiswew 5 miljun euro. Ir-riżulta li s-saħħa tal-konkrit f'partijiet minn dan id-dipartiment huma drastikament inqas minn dak li kien speċifikat fid-disinn oriġinali. Harrison spjega li meta kampjuni mill-bini ġew eżaminati f'laboratorji irriżultaw numru ta' problemi. Fosthom brabta ma' ingredjent dajjef li minnu magħmul il-konkrit, in-natura tiegħu li jassorbi l-ilma u kemm jirnexxielu jippenetra d-diossidu tal-karbonju fil-wiċċ tal-konkrit. I would say it's very unusual to come across a case like this where there's, at the moment, it would appear quite an extensive issue around the concrete strength across two of the blocks. So that would be quite unusual in our experience. Have you ever encountered anything like it in a public building or a public hospital in particular? No, not in my experience, no. Il-kumpanija issa qed tfassal pjan ta' rimedju. Ix-xogħol jinkludi tisħiħ fis-soqfa u fl-istrutturi li jappoġġjaw il-bini. Jinkludi l-binja ta' ħitan addizzjonali u tiswijiet bil-konkrit fuq ċertu kolonni. Arab wettqet studju oħra dwar kemm il-bini huwa reżistenti f'każ ta' ċaqliq fl-art, bħal ngħidu aħna jekk iseħħ terremot. Ir-riżulta li hawn ukoll il-bini ma jilħaqx livelli mixtieqa. Madankollu kien żgurat kemm il-darba li ħadd ma jinsab f'periklu fil-preżent u li x-xogħol ta' mitigazzjoni se jsir filwaqt li titkompla l-ħidma tal-isptar b'mod normali. Fil-futur qrib se tkun lesta inkjesta mexxija mill-imħallef emeritu Filip Xiberras, filwaqt li l-Gvern qed jikkonsidra azzjoni legali dwar ix-xogħlijiet ħiżiena. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li talab laqgħa ma' Skanska, il-kuntrattur ewlieni tal-proġett tal-isptar, li kien sewa xejn inqas minn 600 miljun euro.